Eti atumia ingi maraheana rucini. Ti mara. Na ni ndakwira tu no kuhutithia ndagika cigana 5 o kiongo tu kana 10 ni njega ka 5 Ndigacererwo muno. Ndugucererwo muno. Akorwo ni uguo ri. Ndute. 3. Sawa kireke ndute. Hello, our able investors. My name is Phyllis Jerry, Sales and Marketing Manager at Alpha Shine Real Estate. You may be asking, why invest with Alpha Shine Real Estate? We keep our word. We deliver title deeds within 3 months. Our land buying process is seamless and worry-free. We tailor our services and products to suit your financial abilities. At Alpha Shine, we treat you as a partner and a key stakeholder for our business. Why should you invest in Nanyuki? Nanyuki is undisputed tourist destination. Nanyuki is one of the fastest growing towns in Kenya. The town has many conservancies. Most popular one is Olpajeta Conservancy, which neighbors our project. Nanyuki is home of historical sites such as Mau Mau Caves. The town has scenic views of Mount Kenya, Loldaiga Hills, and Aberdare Ranges. Nanyuki has exquisite hotels and resorts such as Fairmont Mount Kenya Safari Club, Mayan Resort, just to mention but a few. Security is ample in Nanyuki, which is home to Laikipia Air Base and British Army Training Unit Kenya, well known as Batuk. Demand for residential home is high in Nanyuki since the land is expansive and affordable. Welcome to Alpha Shine Real Estate Limited and shine with us. Morning. Morning, my husband. Ndarara wega. Riu no namenya ni shift ndikiuma yo tuko. Na ni tiko githie riu. Hana atia? No hariria wi sawa. Ndi sawa? Riu ri ndenda guthie. Sai ni ndaruga. Mugate we hau. Tugwacindra tharukitie hwai. No kirio kwenda kuria. Yani my wife utuikite busy. Ginya kunjikirira gacai ndungijikirira ni wira. Uri edu matoro ni hindi wokira. Ni riu ni guthie nguthia. Ni na ni to we ndio ndoka ri ndakwira atiriri thia. To ni ndikiumite na iti shift ri hatiri undu ungingie katika gukwira we. Riu ningi ni ukirire ni we ucio ni we thambire. Riu ni gwo uma muhehu ginya maguru ri. No mundu aiwe asa matha mangi woka ri ko magitiru. Ni mawira mangi. No utanathie my wife kuonaga atiriri. Tondu ni turoranwo muno riria ndiroka nawe ni kuma oraima tariu nona ni ndoka ruci nawe ni kuma oraima ni nguonaga wiki uguo ni ngwendaga uhe tafadhali ni ndiri muthuri waku please ndaguthaitha no we nawe ri kuma hindi ukire tha ici niguo aranjira nguhe ni kihiko gikwenda riri andu maka understand na my wife mundu ukaga woka ri ukanjira ni wenda ona to nginya unjire mahutia meri matatu ni ngamenya uri urauga na ni nguonaga atiriri to ndirika ri please ni ona ngwenda o kuhutithia please ni ngetha bo ucoke unjire atianga nyambiririe gukuhe tha ici themwe na nuthu na jairo kwa wira tha ici kwire no me akihiko kirathondekwo niki mutumia mwega ni uri ohea muthuri wake na muthuri ungikaigua gikwira ni arenda itekira asa na please ndukarege kuhe ni gukuringana matha ndungijira ni urenda riria ndirauma to tangiukaga ta ni onani asa uraki understand the status ya wira wakwa hatire na wira no ruhoro wa status ndungiuka wambie kunjira ni urenda nguhe ndi mutheru rafu ndakuhe gucoka nyingi njoke bafu gutiramakanie kana ni wira urathie ni unyendete my wife hau kwenda ni uwe ni ngwendete ni ndu ni twendanite muno no unyume o kuhutithia tu hai wajoki o kiongo tu no ngiona ngiguthaitha na ungiona ngikuinamirira no na mundu rume angikuinamirira ugu akuhowe ndukanarege o kiongo tu eti atumia ingi maraheana rucini na ni ndakwira tu no kuhutithia ndagika cigana 5 o kiongo tu kana 10 ni njega ka 5 ndigacererwo muno ndugucererwo muno akorwo ni uguo ri ndute 3 sawa kireke ndute
ndirakwira thimu kuma ndeka nyamu karia kiongo giakwa ri we nawe niki nie ni kiongo ndiraiga atiri tondu kiongo nona kanyamu gaka nie ndiramenya niku ndirateire ndiramenya kana niku wira-ini ndiratereire kiongo giakwa gia thimu ni kirorire riu nie ngwendaga atiriri ingitonyia uguo hutithie oguo to ngwenda o kiongo giki ndiatonyia tondu ni kiongo giki nie ni kiongo giki ndiraiga atiriri njoke o haha charge eno riri o ndagika cigana 5 nwanyita tondu ikugio ndagika 5 peke yake urega kwaria statement ukarikia niki ugatuma riu niko ukuhutithagia thimu charger nie ngiuga horo wa kuhutithia ri ngukwiraga hutithie thimu tondu kiongo ni kirorire tondu ndunginjira wa njoki he kiongo gia charger kawe eke hutithie thimu mwaki uraria ate utekurikia maundu kawe umako tamakani ukwenda meciria ugathondeka tondu riri gikuyu ri nikiendaga onawe ukamba ukoria mundu tona ndu namba kunjuria atiriri ukiri muthuri wakwa noguo urauga niguo we nawe mundu oragia mundu atiriri nikio kirahutithio ni kiongo kiriku ni wanjarithiria wira niki ndunginjirire tha iria njukire haha unjire wanjoki he kiongo gia charger hutithie charger thimu igie mwaki asa nie ndona nguhoya uguo tondu riri nie indo ciaku ndwendaga ikihutio nduguturagia andu niki uhe tondu riri wanjiria indo ciaku ndikana hutie ngithie na thiini kuhutia kindu gia kunjira gate niki ureka hau tukahutie indo ciakwa riu niiri no muhaka nguhoe wega nyenyekeire tondu thimu njikarite mutenja riu thiku imwe na nuthu ingikona kiongo reciria na economy no ri ni kiongo ngwamba kugura ikana ni mutu hizi vitu ni kushare kwani kiongo ni pesa ngapi kiongo hata kama ni 200 3 lazima kwanza tununue uga tamakadhegio ni kuhe hende ngiukarikagia statement ngwenda o hutithio o ndagika cigana o 5 icio 5 ri no twike undu ungi tondu riu no twike undu ungi by the way ndeheraga cai tondu ukuhete cai weri kiona charger yo ni